الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد. Allah'ım жаратқан Allah Taala мақтаулар пайғамбарға дуа саламдардан кейін о Алланың барлығына білген иман келтірген бенделер Allah Taala имандыларға қайырлы мындай дейді: Я айюхаллазина амантақуллах валтанзур нафсум ма қаддамат лиғад ваттақуллах инналлаха хабирун бима таъмалун. О Алланың барлығына білген иман келтірген бенделер, өзіңер ишеніп иман келтірген Алладан қорқып әрбір нафс, әрбір жан ертеңгі күнге эмне амал қылғаныңарға назар таштағыла дейді. Ертеңгі күн, ертеңгі шембе емес. Эмне үшін Аллах Таала лиғадин дейді. Өлім ошонча жақын. Өлімден кейін ертеңгі күнге эмне амал қылғаныңарға назар таштағыла. Аллах сілерден әрбір ішіңерден хабардар дейді. Аллах Ахзаб сүресінде имандылар: Я айюхаллазина амантақуллаха ва қулу қаулан садида юслих лакум аъмалакум ва яғфир лакум зунубакум ва ман юти'иллаха ва расулаху фақад фаза фаузан азима. О Алланың барлығына білген иман келтірген бенделер, өзіңер иман келтіріп ишенген Алладан қорқып дайым түз чындық сөзді сөйлегілі. Алладан қорқсаңыр, чындық түз сөзді сөйлесеңір, Аллах күнәңерді кечирет, ишеңерді оңдойды. Ким Аллаға жана пайғамбарға байшисе, ал ең жоғарғы жеңішке жетіптір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларға қайырлап мындай дейді: Ала ухбирукум би афдала мина салатин ва сиямин ва садақа. Сілерге намаздан, нафил намаздан, оразадан, нафил оразадан, садақадан жақсырақ нәрсені айтайын бі? Пайғамбар алейхиссалам сахабаларға айтады: намаздан, оразадан, садақадан жақсы нәрсені айтайын бі деді. Салаху затил бейн. Ошо намаздан, нафил намаздан, нафил оразадан, нафил садақадан жақсырақ нәрсе салаху затил бейн, адамдардың арасын, мамилесін оңдоо, жараштыру, биримдикке чакыруу. Ва иза фасада затил бейн ва хиял халиқа. Пайғамбар алейхиссалам айтты: қачан ара бұзылса, ел бөлініп жарылса, мамилелер бұзылған кезде ва хиял халиқа, ал қырып салуучу. Қырып салуучу деген чашты қыру емес. Халиқады дин, диніңерді қырып салады. Иманыңардың пайдасы болмай қалады. Егер адамдар менен өзара мамилени оңдосоңор дейді. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын берген улуу ниматы бул мекендин тынчтыгы эмес бе? Ибрахим алейхиссалам: Рабби жил хаза ал-балада амина. Ey Rabbim, бул мекенди тынчтык шаары кыл дейт. Бүгүндө мен пайгамбар чыккан минбардан жума күнү өзім үшін арзымаған байлық, бийлик, мансап сурабаймын. Аллахым мекениме тынчтык бергин, элиме биримдик бергин деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, жума вактында бир вакт бар. Дуалар мустажап болгон кезде дуа кылыңыздар. Дуа менен чектелип калбастан ашыкча жаштар майданга чыкпагыла. Не бар? Кайда баратасың? Бетеге кетет, бел калат. Бектер кетет, ел қалады. Бұлар келіп кете береді. Бірақ урматтуу мусулман бир тууган, Алладан коркун. Жөн эле көчөдө жүрө бербегин. Элдин тынчтыгы эң чоң нимат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи. Кимде ким эртең менен уйкудан турса, үйүндө тынчтык бар экен. Аминан фи сирбихи. Муафиян фи жасадихи. Эртең менен уйкудан турсаңыз, үйүңүздө тынчтык бар экен. Денеңизде ден соолук бар экен, оору жок. Ва инда кута яум. Ал адамдын үйүндө бир күндүк оокаты бар экен, бир күндүк азык. Факааннама хизат лаху дунья би хазафириха. Ал адамга дүниөнүн бардык жакшылыгы тартылып атыптыр дейт. Элестер, эртең менен турсаң, үйүңдө тынчтык экен, мекениңде тынчтык экен, жериңде тынчтык экен, шаарыңда тынчтык экен, ден соолугуң чың экен, бир күндүк оокаты бар адамга Аллах Таала дүниөнүн бардык жакшылыгын тартуулагандай эң бактылуу адам дейт. Бизге мындан артык эмне керек, урматтуу мусулман бир тууган?
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып, жаратқанға жалбарып, өзімнің кемшілігіме, жамааттың кемшілігіне. Сенің кемшілігің жоқ бұ? Сен қайдыгер болбадың бұ? Иманға, исламға, ынтымаққа шақырбадың? Оша кемшілік болады. Түні ұйқыңнан қачып, дуа қылдың бұ? Же соцсетте чұқып, тура емес нәрселер бөлішіп отасың бұ? Өзімнің кемшілігім, жамааттың кемшілігіне, жаратқанға жалбарып, кешірім сұраймын, тауба қыламын, истиғфар айтқын, тауба қылғын. Таубаның, истиғфардың қабыл бола тұрған кезінде жеріндесіңер. Алхамдулиллахи раббил аламин. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Аллам жаратқан Аллах Тағала мақтаулар пайғамбарға дуа саламдардан кейін, урматтуу мусулман бир тууганым, мұсылмандардың тілінде хуббул ватан минал иман. Мекенді сүйүү имандан деп хадистеп жүреді. Бұл хадистің тексті мындай емет. Ушул мааниде бар. Пайғамбар алейхиссалам Меккені сүйген. Мадинаға көчүп келген кезде Аллахумма хаббиб илейнал мадина ка хуббина Макка ау ашад. Ей Аллахым, бізге Мадинаны сүйіктүү қылғын, Мекке сияқтуу же Меккенен де артығырақ сүйіктүү қыл деп Мекен үшін дуа қылады Пайғамбар алейхиссалам. Пайғамбар алейхиссалам Меккеден шығып бара жатқан кезде Кабаға қарап, Меккеге қарап, қандай жипар жыттусын, қандай шарапаттусын. Егер елің мені шығарбаса, сенен шығып кетпейтілен деп Пайғамбар көзінен жашы ағып, Мекен үшін илап шығып кетеді. Бүгін урматты мұсылман бір туған, бұлбұлдық алтын қапас қап кесең, өзінің тикенді жеріне қачқысы келеді. Шолықтан киім кигізесің, башқа қыласың бі? Же ошонун капас түзөсүн бу? Ал жерде жашагысы келбейт. Биздин мекенибиз бир, урматтуу мусулман бир тууган. Мекенге болгон сүйүү жөн тил менен болбойт ал. Мекенге болгон сүйүү биздин кыймыл аракет жасаган ишибиз менен. Мекендин өнүп өсүүсү үчүн, келечек муундун пикирин оңдош үчүн эмне кылдык? Жөн эле калпак кийип алып сен патриот болуп каласыңбы? Же желекти желбиресең патриот болуп каласыңбы? Мекендин кызыкчылыгын башкаларга сатпагын, мекендин сырын башкага сатпагын, сырттан келген койнунда кодур ташы барлардын пикирин бул жерде таркатпагын сен. Урматтуу мусулман бир тууган, биз кайдыгер болбойлу. Мекендин ынтымагын, бүгүн тынчтыгын сактап калалы. Мойнубуздагы аманат бул. Мекен мойнубуздагы аманат. Аманатка кыянат кылбайлы. Ата бабаларыбыз өткөн жер. Келечек небереле чеберелерге биз мурас калтыра турган жерибиз бул. Biz baldarga emneni kaltırabız, hurmatlı musulman bir tuğanım. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizler için paygambarda en жақсы үлгі бар дейді. Paygambарды үлгі тұтсақ, пайғамбар мекені үшін. Пайғамбар алейхиссалам сахабалары Мадинаға келген кезде Абу Бакр Сиддиқ, Хазраты Билал тап шығып, тауы түспей орып қалады. Орудың себебін ешкім дарыгер таппайды. Keyinçelik Ayşe Nevez Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelip palançı sahaba, atam Hazreti Bilal bardığı tağı düşmesinden bir kança günden beri orup жатат deydi. Bular Mekke'ge olgan kusalıktan oruyor. Mekke'de sağınıp oruyor. Peygamber aleyhisselam oşol kezde dua kıladı. Allah'ım bizge Madina'nın Mekke siyahtı süyüktü kılgın cemme. Mekke'den de artıqıрақ süyü bergin dep. Dua kılgandan keyin Allah Teala bularning oruğuna şifa beredi. Hurmatlı musulman bir oşol nimatqa biz şükür kılbastan tiyaka biyaqa tarta bersek emne болады келечегибиz? Аллах Тааладан корколу, урматтуу мусулман бир туугандарым. Кайдыгер болбоңуздар. Намазга келип коюп эле жумадан чыккандан кийин болду мусулманчылык. Урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах Таала кереметтүү Куранда мындай дейт. Сөз эсине жетет, жеткизгиле демекчимин. Мен ойлоймун, бул жерге келген жамаат муну кылбайт. Инналлазина якулуна амвалал ятама зулман, иннама якулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира. Албетте жетимдин акын жегендер, зулум туура эмес жолдор менен, туура эмес кагаздар менен жетимдердин акын жегендер курсагына дозоктун отун жептир, алардын бара турган жери дозок дейт. Мен өзүмдүн малымды, машинемди, үйүмдү коргоймун. Бирок коом мамлекетке тиешелүү болгон мүлк, элге тиешелүү болгон казына, бюджет, элдин болгон ак үйү, башкасы көк үйү, бул элдики бул.
ошол жалпы коомго тиешелүү болгон мүлк жетимдин акы сыяктуу. Аны талкалаган, аны урдаган адамдар жетимдин акын жеген сыяктуу болот. Курсагына дозоктун отун жеген болот. Алардын бара турган жери дозок болот. Неге талкалап жатабыз? Урматтуу мусулман бир тууган, ал жерде бир компьютердин немеси бар. Принтерди талкалап, башканы тазалап. Бул биздин мекен эмеспи? Элге шылдың болдук, урматтуу мусулман бир тууган. Келгиле, бул эсибиздин барыбызда, барында этегибизди жыйнайлы. Акылыбызга келели. Акылдуулар акылсыздын колунан кармагыла. Аксакалдар жаштарга туура багыт бергиле. Ынтымакка келели, урматтуу мусулман бир тууган. Ынтымак бар жерде береке болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алейкум бил жамаа ва иякум ал фурqa. Үммөтүм дейт. Жамаат менен бирге болгула. Бөлүнбөгүлө, жарылбагыла. Ал жамаа рахма. Биримдикте Аллахтын рахматы, берекеси бар. Вал фурqatu азабун. Бөлүнүп жарылды Аллахтын азабы бар дейт. Аллахтын азабы дегенде асмандан мен темир жааш керекпи, же таш жааш керекпи? Ушул Аллахтын азабы болот атат. Элдин тынчтыгы болбой жатса, мамлекеттин келечеги туңгуюк болуп калды. Кайда баратабыз? Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер, жаратканга жалбар дуа кылалы. Аллах элге туура багыт берсин. Рушта хидаят барсын. Пайгамбар айтат: "Силахул му'мин ад-дуа." Имандуудун куралы кылыч эмес, дубинка эмес, же травматика эмес. Имандуудун куралы дуа. Жок дегенде кайдагер болсо дуа кылалы. Түнгү тахажжудда туралы. Чыныгы мекендин ээси болгон Аллах Таалага жар баралы. Аллах Кур'ан-ы Кәрим Рa'д сүрөсү: "Инналлаха ла югайру ма биқавмин хатта югайру ма би анфусихим." Аллах бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өзүнүн ички дүйнөсүн, иманын Алла менен болгон мамилесин оңдоо боюнча дейт. Мамлекет оңолууну кааласак, өзүбүздөн баштайлы. Аллах менен болгон мамилебизди оңдойлу. Өзүбүз өзгөрөлү. Пайгамбар айт: "Кайфа ма такуну ювалла алейкум." Өзүңөр кандай болсоңор, башыңарга ошондойлор келет дейт. Биз оңол болсок, кайдан келип атат азыр? Мен кыймын дегенде арабыздан чыгып атабы? Биз оңолушубуз керек да, урматтуу мусулман бир тууганым. Амин. Насалука я Рабби ла тад'ана фи хаза al-yawm al-azim zamban illa ghafart. Жараткан Аллахым, өзүңдөн жалбарып суранармын, ыйык жума күнүндө бир да күнөө калтырбастан алакан жайып ата кылган жамааттын барды күнөөсүн кечиргин. Вала карбан вала хамман илля фаррajt. Аллахым бир да кайгы капа калтырбастан кайгыларыбызды жоюп кубанычка айландыргын. Вала даллан вала асиян илля хадайт. Аллахым бир да адашкан күнөөкөр бенди калтырбастан баарыга туура багыт хидаят бергин я Раббал аламин. Вала мадлуман илля насарт. Вала мадлуман илля насарт. Аллахым бир да жерде мазлум укугу тепселген бенди калтырбастан мазлумдарга жардам бергин. Вала майитан илля рахимт. Вала майитан илля рахимт. Аллахым бир да иман менен өтүп кеткен майытты калтырбастан өз рахматың алгын я Раббал аламин. Аллахумма акримна вала тухинна. Аллахумма зидна вала танқусна. Аллахым биз имандуулардын санын көбөйткүн, кемейтпегин. Аллахым бизди сыйлуу кылгын, коркулбагын я Раббал аламин. Аллахумма ансур al-Islam wa a'izz al-muslimin. Аллахумма ансур al-Islam wa a'izz al-muslimin. Аллахумма ансур al-Islam wa a'izz al-muslimin. Аллахым ислам диниге күч кубат бергин. Мусулмандарды азиз сыйлуу кылгын, коркулбагын я Раббал аламин. Аллахумма агфир лана ма мада ва аслих лана ма бақия. Аллахым өткөн күнөөлөрүбүздү кечиргин. Келечек күнөөдөн бизди сактагын. Аллахумма агфир лана ма асрарна ва ма a'lanna. Аллахым купия кылган, ашкере кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Аллахумма агфир лана ма нa'lam ва ма ла na'lam. Аллахым билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Аллахумма хина аля суннати набийина. Аллахумма хина аля суннати набийина. Аллахым пайгамбардын сүннөтү менен көрсөткөн жолу менен жашоо насип эткин. Ва амитна аля миллати хабибина. Пайгамбарга үммөт болуп өлүү насип эткин. Вахшурна фи зумрати хабибина. Сүйүктүү пайгамбардын жамааты менен тирилүү насип эткин. Ва адхилна al-jannata би шафаати хабибина. Сүйүктүү пайгамбардын шафааты менен бейишке кирүү насип эткин я Раббал аламин. Аллахумма арзуqna qabla al-maut tawba. Аллахумма арзуqna qabla al-maut tawba. Аллахым өлүм келбестен мурда тооба кыл насип эткин. Ва инда al-maut shahada. Аллахым өлүм келген кезде шахидтикти же калимаи шахадан насип кылгын. Ва ba'da al-maut janna. Өлүмдөн кийин бейиш насип эткин. Аллахым ыйык жума күнүндө өзүңдүн үйүңө келдим.
Пайgambar чыккан минбарда өзүңдөн жалбарып суранарым. Өзүм үчүн арзыбаган байлык, бийлик, мансап сурабаймын ya Rabbal Alamin. Allah'ım Kırgızistan'da yaşap жатқан elibizge birimlik bergin. Yüreğine iman bergin ya Rabbal Alamin. Elibizge birimlik bergin ya Rabbal Alamin. Allah'ım elibizdi, ceribizdi. Asmanlar jerde kelgeli apatlardan, jaman kırsıklardan, jaman niyettүүлөрдөн, koynunda kotur taşı var insanlardan saktagın ya Rabbal Alamin. Allah'ım elge tuğra joldu tuğra körsetkün ya. Allah'ım arinel hakka hakka varzuqna ittiba'ah. Allah'ım bizge jana biz dua kılıp жатқан insanlarga ak joldu ak körse, tuğra joldu tuğra körsetip, ak jolda жүрүү nasip etkin. Ve arinel batile batilan varzuqna ijtinabah. Allah'ım batıl tuğra emes, aram jolda aram körsetip, aram joldan, aram niyettүүлөрдөн bizdi alыс kılgın ya Rabbal Alamin. Ve sallallahu teala ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amin amin bi rahmetik ya erhamer rahimin. Ve akimis salah.